Ayong paglatagaw dahil mga amigos. For today's video, magluto tag kasag. So kasag atong tawagan ni mga amigos kay gagmay. Nya na isagol maniit. Kasag na siya tawagan na kay mix na ba. So kuha din ni siya ni Dodong Jayson mga amigos. Kay katong niaging adlaw ngaon mi og kasway nya ako siyang gikumidyahan ba nga panghatag og kanang maniit don Jayson inigkaw man nimo og panagat kung naay mga sagol nga maniit ako na kay totoo na wa kaog maniit pagkaugmaan na mamigo sa buntag sayo gato dayon ni Jod ang maniit sa kuha samtang nagkaos kog tubig dito sa ila ka ati Perling. Lami ni siya mamigos kay lapas pa gikan pa sa dagat. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. I wish I was special. But I'm a creep. I've my word too. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a word too. Luto na mamigos, paksit ang bahawan eh.